Maikanem abilin. Tinapalapas nasipdot ti bag ni Doña Anita iti ipapanda kini Rina iti kabisera. Nasakit tinakam ti Doña gapu iti dakkelagata ti kwarta anay tara iti manipdot. Impagarop na ani Tiago apasurot na tinang itara iti bag na. Iswa kinasarita na daytoy ngem nagbidot iti atap na. Kabayatan na. Panggapmet ni Ansong ti mapan iti mansyon da Don Simon. Tapnumang patay iti gwardya ket makaala iti kanayunan nga armasda. Ngem linapdan nila kay Santos. Itimot ipapan ni Rina iti turod apag sinsinarakan da idi kini Victor. Nakla daytoy tadda nakita na at tao. Itagagayem adtoy tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Maikanem abilin. Igalot ko ti talim dito po ti kayo. Adda tao dito'y turod? Kasla... Ni Ami. Adda kaduha na lalaki. Asit kak ina. Dayday, tinalyaw na kon. Asino day takaduan? Ami? Ma'am Rina. Kunak no asino itayon ti adda dito'y turod. Si kamot gayam. Kat adda kaduan? Sige, intamin. Intan Anton. Ha? Mabit lang! Ami! Api anak kalidliday ka. Nagsangsangit ka. Asino day takaduan? Kaayan-ayat mo? Ami! Mabit lang! Agsarita ta kumapay! Ami! Di na kun intal talag. Ay, kaayan-ayat na nga tayo di kadwana. Kat adagida nagkinaawatan. Isa day chay, insang sangit nan. Di man mat. Nagasgasat pa'y lang ni Ami. Gaputa kadwa na ti kaayan-ayat na. Ngam siya. Tsaka mo nagkita kami pa'y kini Victor. Tsaka mo nagsubli pa'y dito'y San Isidro. Wan mo saan. Anton, agsublitan ijekota. Unami. Nadagdagan laang ti sakit tinakam ko iti ipapanta iti turod. Santan nga agtuloy iti ipapanta ko may diayan dalando kan Mang Ansong. Kumusta dito ka natangan, Mang Igme? Mabaling samatin nga apitin dagiti natnatang. Ay, ma'am. Talaga nga apitin dagita anatan. Kasta? Nabiit mat gaya man yan. Manula abulan kat maapit dan. Ay, ma'am. O sige, kaano ti apit ta umayak tumulong? Ay, yung bigato, ma'am. Da kami tulatan. San ka nga agbannog pa'y? Kaya't kumat ti tumulong, Mang Igme. Isa adinak paritan. Nalawag? Una, ma'am. Kabailak na ita, Mang Igme. O sige, panawan kayo pa'y dito'y. Tasarong karak dagiti daduma amula. Oo, ma'am. Nasingpot niya, Ma'am Rina. Awan ti makunakin ko na. Sapay kumata, agnanayon ti kinasingpot na. Mabalintan ti agsubli ko tamang Ansong. Luday tati ko namlando. Ngem, kabalamon? Naimbagang kan? Kabala kon Mang Ansong. Sige, palupusan kayaw. Ngamnas ka na parbagon ti irorwaryaw. Tapno awan ti makailasin kada kayaw. Wan tata. Kaanaw ti panggapyaw nga ipapanaw. Depende kinilando, tata. Urayin ton bigatan, tata. At dakada kayo, dayta.
Riingan kay tulangan, inton parbangon. Sige. Inkayaon, kat agan anad kayo iti dalan nyo. Wen, Tata Santos. Kat ulitin mi ti agyaman iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami, Tata Santos. Sapay ko matadi kayag baliw, Tata. Maawatak ti kayat mo asawan. Wen barok, saan kayo nga isagmak? Agtali na edak anapudno kada kayo. Laglagi penyo day ka. Agyaman kami, Tata. Sige, inkayaon. Sakbay nga ginagaw ti sipnget kenlawag. Sige, ano sam ti magnalando? Wen maansong. Hanggang kabalam ka di? Ang mga numarigatan ka? Kabala. Di na pakadanagan. Ano sam ti magna? Aging ka makadanon ta iti sa kaanan ti bantay. Apag naan nga agturong ijikuta. Wen maansong. Apa man ang makadanon tayo, Jay? Aginanatan to. Oh, anya, Tiago. Apay nga ginggay takat di mo pala isubli di kwartak anasipdot. Duan abulan tinapalabas, Tiago. Di ko nam siguro kat nalipatak kanya. Jack malipatan. Iso nga isublim kanya. Saan mo ta siyak tin nagsipdot, madam? Kan jakmat masarakan tin nang itaray itibag mo. Buyot mo tinangitaray itibag ko. Awan buyot ko, madam. Agmay-may sakla nga pasurot yo ang manipdot. Jak kayat ti mangala iti buyot ko. Taiso pa iti bingay da. Isong agmay-may sak, madam. Talaga ajak masarakan tin nang itaray itibag mo idi. Salbagit eh. Uray pa'y nabayagan day di, Tiago. Kaya't ko atakwatem latan wa sino ti awanan bain, kat ibagam kanyak tado saak. Matongpal, madam. Sayang pa'y day di akwartak. Kwarta na kanaw. Idinto ta amok matlang nga iso day jay day di bingay na. Iti sinerek mi abalay tibak nang. Awanan nabayagan ungaw nang bibingayan min kadagiti buyot ko. Ijay kabisera. Oh, Ella. Ada kagayam dito akin nga to apaset ti mansyon. Kunakno sa dinon ti ayan mo. Ma'am. Talaga asaan mo amaliwayan ti aglarga bista, Ella? Wen, ma'am. Uray pa'y manun abulan tinapalabas. Sipod da di pananggandat da amang serak di ti mansyon. Nasken nga agpaliiw tayo lata. Narigatan. Amangan no kala tasarkan da tayo dagiti pasurot ti jablo. Pasurot ti jablo? Wen, ma'am. Patsak. Saan da tayo asardengan? Aging gaadid agbaligi iti panggap da ditoy. Baka padanag matdagita nga imbakam, Ella. Ma'am, ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Awan matkit di iti pagdanagan tayo. Taado ti gwardya di ti mansyon. Napalawlawanan iti gwardya. Wen, ma'am, ngam saan tayo nga amo ti kabailan ti kabuson. Wenno, dagiti tattaong agpangpanggap iti dakas di ti mansyon. Ella, Iso ajak sardayan ti aglarga bista, ma'am. Tadakkel ti maitulong da ito nga aramida. Naan-anay ka din ti panagimbag mo, Lando? Saanin ang nasakit ti sakam na magnaka? Unami, saanan? Nananayan ti panagimbag ko. Kabaila kung ti makilumbay ti tinarayan. Kaya't naasawan. Kabailamon ti makiramit? Una. Nasayaan. Gaputa kayat ko itan nga aggaraw tayo. Anya? Kayat kung ti agipalas. Sigurado ka ni ti dayta ami? Jakon mapalabas ti kinadakas da kanya. Isu akayat ko idan abalsan.
Kasaritam niya mga ansong. Noanya ti bagana. Iso ti matungpal. Wan, aggaraw tayon. No dayta ti kayat mo ami. Ngam saan pa nga ita? Saan pa nga ita? Kaano to? Relax ka lang ami. Kas itinakunakkan ka idin. Saan mo amaabak ti kabusor mo? Babaan ti pungtot mo. Dumteng tayo iti dayta ami. Kat di kagdanag. Makabalis kanto. Kasano itan, Bart? Saan nyo ka dinasarkan ti mansyon da Rodrigo? Saan pa'y, madam? Anya. Nga mapay, sayang matno tiyo sarkan ti mansyon da. Dakala kwarta ti maalayo ijay, kanado nga alahas. Saan pa'y ngita, madam? Nasaysaya at magpalabas kami pa'y iti tiyempo. Anya. Saan kami ngagbaligi ita no bilang? Gaputa sigurado. Adon ti gwardya ijay. Oh, apay, diyo ka ba ulan na labanan dagiti gwardya ijay? Sana nalaka, madam. Anya. Ha! Awan nga rod amuyo no kasta. Sana kasta, madam. Total, adon mat ti mabalin mi asar ken abalay ti papaknang. Di dagi jay pay lang ti sirkan mita. Saan kat ati mansyon da Rodrigo? Ngamin, sigurado asaan kami ngagbanligi. Wan, madam. Kas itinakunakon, agpalabas tayo pa'y iti tiyempo. Da kayo lalaki akakadwa dito kuta. Agsaga na kayo. At daaramidin tayo ita. Mapan tayo iti ranso da Don Simon. Kat mangukod tayo iti baka da. Kalpasan na. Hintay lako. Tapno at da pagpampaninutan ni Don Simon. Agsaga na kayo kakadwa. Taplanwan tayo aning bagtaramidan tayo. Tapno saan tayo magkibaltang. Kan saan tayo amay sagmak. Lando. Nakita mo ti mabalin tayo pangipanan ka dagiti baka? Wala mga ansong. Sige. Sinya sa mundag iti kakadwa. Paumunig tayon iti naladan ti rancho. Wala mga ansong. Sige! Tulungan niyo dagiti kakadwa ang mangungkot iti baka. Ket palubusan da kami apumanaw. Oh! Saan kayo makagunay kontra kada kami? Tanay saganan ti paltog mi para kada kayo. Matay kayo, ami! Ay, sige! Ikanda ka lang iti baka! Saan na kami lakit di apatayan? Agunay kayo! Agawan nyo! Iguyod yun dagiti baka! Kitintay lato ita! Awan matkit iti pagdanagan tayo! Kabin nalagan tayo dagiti gwardya iti rancho! Nga iti kanito nga gipulong da ita! Sublian tayo da apatayan! Ang tungpal da nga tayo mga ansong. Wad! Padida kaya ti matay! Awan mo't iti pagdanagan tayo. Tadi armas tayo amin. Makilangit tayo to, no bilang. Bas! Salbag ka. Kas ka lamang urulaman. Ay, boss, dyan siya. Anda nagtakaw iti baka. Basta ko na ti may isang agugwardya dyan siya ngay may dito yung mansyon. Ano yan? Uwan, boss. Ingkay baga ka ni Madam Anita. Ngam, sigurado ka iti daytang ibagbagam. Sigurado. Ilangnag ko. Ano Madam. ibagbagam tungan? Anda nagtakaw iti baka dyan siya, Madam. Anya! Itamat lang, madam. Mapan kami dyan rancho. Amuan ni, nupod no tinapasaman. Umayak mat! Agkabalyo kami amapan, madam. Kabalak ka kabalyo! No kasta. Intayong aroden, madam. Ayos! Baligi! Baligi kakadwa! Nailako tayong dagiti baka. Dakkala kwarta tinaglakuan tayo. Mga ansong. Saan lang nga ita da ito lando? Maulit tupay.
Anya? Wen, gapot amay sa awagas tayo daytoy. Apanang singir iti kinaagom, ken kinadakas dakata tayo. Pangusaran tayo ti kwarta maansong. Adu ti pangusaran tayo ti kwarta, Lando. Mabalin met nga ipaay tayo at tulong kadagiti marigrigat. Ha? Wen, saan ang masayang ti kwarta, Lando? Kaya't jiwasawan, idikalman na napasamak ti panangukod da iti baka. Madam, bilalagan na kami dagiti armado lalaki. Di ka magipulaw. Ano ka sa tiramidon me? Sugyan na kami kat patayin na kami amin nga dati rancho. Takrot kayo matgayam. Awan pa'y sirbiyo nga dalitoy. Awan Silvio! At papada kaya amin na kunek. Ha? Awan Serbia, kunek. Sumugli ka man matuwang. Kasanuitan, madam. Kalabsan tayon. Ngam! Jakon kayat amaulit pa'y dito. Da kayo kwatsa dito yung radyo. Ma'am! Jak kayatan na maulit pa'y dito. Ma'am! Kahit ka nito amaulit pa'y. Agsungbat kayo amin! Ito gaw kumanpay. Nabanogak ka nagkapoy di radyo. Salbak. Ti telepono. Insyang! Sungbatan ti telepono! Insyang! Napananday tiyay babawnan. Siyak man lang ti bang sungbatan. Albans Residence. Hello? Hello, Doña Anita. Kumusta ka, demonyo? Ha? Sino ka? Siyak ni patay. Kat mabitan ti apit mo. Sino ka? Ibagang na sino ka? Dinakbut-but nga nakasta. Sino ka? Asino ti mawak kini Doña Anita? Anya ti panggap na, taapay abut-but ngen na daytoy. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem abilin!